Kamal Nuer online TV channel ke jan gwasme bana jaw gane dangro bana jeling jaw Johnson uloin kene cɔali ke kwire ka men chitwogre wicha kana sa gwase dan kan chaga ti gwasa men go te ke force mi bianangre wicha kana sir and force dan in allow force SSPDF so bialin ke jut ken ban o ta dan en kuka sound ke ja bianga ja gwanu nere jade nyo da ja gwanu telemal telemungwa melurode so beje nywak yakel kata danen tikane nonke ja kan konore roja me mi jira majidit kan war online TV channel ku subscribe ko gorno jin bi notification bell bi jetwain ko de lerti de kan chamala shupkeji gwalten kon tin chiga bridge you know biya name biya jaling kata danen chailat keje so kan ne dangro to ti kan den kontin tinte ke de che dane wotongomi so ka nasser so ntame cha ko ti jeno gwena no te ko kor butu okre wuja kane tele kor so ani de kon linkel please gore bi nyogani ko ken and me right kong shorale kan Johnson ulun ka kwiring te talk kan konen bialing wasame so let me play the sound and then biaman le rodo biajeling so bana kula nyoko jiko kora. The general situation of South Sudan is calm. It is calm. Where? In Nasser? Yeah, Nasser people should be worried. We don't have any fighting force there in Nasser. Okay? And then when one day we think that going to Nasser deal where people fear. You see? Like what you have said, if they disagree with what we will say that we are going back. Because we have our barrack there. Okay? But the general situation in South Sudan is normal. If you want to leave at night, it is up to you. In Juba, or in Malakal, and Wow, and all this. I want to assure you, situation is normal. Be normal. You just do your business. Yeah. No fear. My colleague is there. Thank you so much. Thank you. Asal kita kan gali mungkin rafi itu apa ya anak kurang program. Fadal fadal. Final jam tadi. Final jam tadi. Apa nama خلاص يا جماعة. آخر واحد. أنا بسيدي أقبله كان أنا بكون رفاع بالنسبة لكم. طبعا كلكم ما شافوا وصلوا السودان وأنتوا جنوبين طبعا. أنتوا بعد مقدر ماشي. لا يرجع شغل ما يرجع لما شغل بتاعه ما شغل هاي وضع براو لقيت نفسه. لا تقول قال شغل بتاعك ممكن نمشي في كيكوا كلام ده حقيقة. كيكوا كيف؟ قال شغل بتاعك كان allegation زي ده وكده ديفكت ورا في كيكوا. أنا ده كده من هنا داخل وما أنا يودي بتاع الجرويت وأنا مرتب من الجرويت لا أصلا أنا بكلم ما قدر أنا ده كيكوا. يعني كيكوا طبعا تقاصد الميموت الجرويت. مش؟ لا أنا ما يصير تبغى integrated into ISIS video. Yeah. تبغى لو بتاع ISIS video لكن أساكر بتاعك وين ناسي؟ ما هم قاعد كل في كلام وقاعدين في مال كلهم. هنا 18 ألف جندي. ما هو بسيط. يعني. بالمعنى المعلومات اللي شاهد بيقول أنت مرتب من ISIS. Roindi kene kona shaling wasame kene to mi go toira to jani atoy lad ne business ne kun so chara boder gete kona lat karodian so body language den kare kene way down raja ja nyoda ja gwan go to korte tin so ka koro mo kordanan were wicha ka nasser no de yana ngaja na mo take to want lat karodian jena na sha ngaja na mone so shigman shanga janu rai we can ask nu lang chara do cha telecommunication cha jage lo chalet so but I'm sure don't we can left ko ngai kana no mission network me ba da jeno ngai ka jeno ka bin ko this is what they do amugor no biga ya tagla kana network la kana bat ko biya kula telecommunication gane de ko ken so no mo mai cha ngai ka kum kirma yadi so
agenda and talk no more jodian mishaling be kon lat ken ga biya kan ach no tan yen chigo talk tele de mishi malar no yes e wone korbat lakin la roi ne ken ko ai telungu mal jatin all that you know email la wone ga na ser ngene ne ke force thong mi ne ke barak but right now tel ne barak no so chwar di tin weja normal so tele de mishi muraja na weja normal palangu jeno there is something fishing okay janana gorno de nyoya kelen biata mal bye.